nikah mula mantau atanya kancah-kancah ternyata kentoh hampir se-Indonesia. Gulat atanya Jogja terus kepi mungkin. Pas dabun lagi wahyu tinggi bro, pacet leres. Bada kiai asmanah Kiai Haji Thaifur Mawardi, santrena Sayyid Muhammad bin Alawi, periode lama. Beliau gak ditomi Nabi istikharah, gak ditomi ni amempeh ogaga gunung, hutan langsung tapangkiban kanjeng Nabi. Sampai ning Irusaifa gak ditok, bada somorah. Jadi Sayyid kento, guru na gak ditok, mator, engkau istikharah akhir, engkau terong ngalia somor. Ternyata gak ditok, gitu. Pas sampai itu ting kak ditomi Nabi ngalia jabun kanjeng Nabi sampai mangkenodi somor pun padahal di Mekah ke Thaifur Mawardi Purworejo kak dito ternyata ki buruh wafat tori fatihain melemilo barokah kor setong jabun ki wahyudi ki buruh kenapa sejib wajib laksanakin dikal make tak sampurna. Artinya maka tak hosok de masalah. Kenapa? Karena orang gak dinto asolat tak khusyuk, kento ampun masuk ta'zimu amrillah, ampun ngaku-ngaki parentana Allah. Ini keguliman maca Quran anak jangka. Non teti tak, abba teti ya. Saya tak jangka ke mata gula ni dua. Kenapa? Ring bini ban besar. Jelas itu mo si bening tak bening itu peseh seketebu satu sebul itu mo mak de rumah mata gula jal gula tebak ke mata tak betul sepal gula jagla ada padang ambian dia sebab pemunafik jo wah ngocak gula mon berdering bini makin retin tak terog vaksin boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin, hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin الأكرم الأسلف القائم بالعدل والإنصاف المنعوت في سورة الأعراف المنتخب من أسلاب الشراف والبطون الشراف المصفى من مصاص عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد المناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. Samahatal ulama al-izza, para masyayikh, para ulama utamaipun dak ka guru abdina kalaban guru pada para ajunan salerana semulja Ki Haji Abdul Malik Hamidin minangka pangasuh pondok pesantren Darul Amin Somber Telor Pandiangan Robatal Sampang. Moga-moga beliau paring nasihat wal afiyah, dan moga-moga paring nalanjang umur, dan moga-moga barokah na akili ka kaula kalaban ajunan hadir saat mangken. Ajunan guru kaula kalaban ajunan saleran semulja Ki Haji Muhammad Musleh Adanan minangka pangasuh pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah palakpak pagentenan Pamekasan. Ngereng doa ki beliau juga moga-moga paring nalancang umur, paring nasihat, dan moga-moga sareng Allah sadaja nak keluarga pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah paring nasihat, moga-moga barokah juga akili ka kaula kalaban ajunan sadaja hadir. Allahumma amin. Ajunan guru abdina sekaligus menjadi abdina salana semulja Ki Haji Ali Mudhari kalaban sadaja para masyayikh sebeda ilangker sadaja na estona guru abdina sadaja
Muka-muka sarang Allah saya sebut atau saya sebut sahaja nah paring nak kesehatan ban muka-muka paring nak istiqamah kaangkui abimbing kaula kalaban ajunan. Keluarga besar dari Bapak Limin Haji Limin sareng saja panitia pelaksana pengajian umum saya sangat abdina hormati. Sahaja para ajunan hadirin, ibu-ibu hadirat sahaja nasi hadir saat mangken. Moga-moga hadir kaula kalaban ajunan tetia sabab kangkui sami-sami ku laku asarang kalaban ulama dek ke swarga. Allahumma amin. Abdina sekejap bisaos karena cek sangat ngitek tak kuat sampai mator kaki musul lagi buru katipun apa obat ngitek tada dah bun pasering baik baru pas biasa na ambu leso tibi ngitek kayak cuma karena jen gula ampon panggil kangkui apareng ceramah niser tuan rumah podan lajan hujan keng tuan rumah kak dinto eston lampon nyarang jeng aja kini kak dalam waktu sajam nih pengajian mulai patak rese ambu alhamdulillah berarti nih kak terima bi Allah keng cilingaki on dema pote mulai gelak tak kira hujan mun karo sajam aki baik dadi ngaji pak khusyuk nih kan nih corak tak kira beda aing pote apalagi pas bidang terus sabtina sekejap ini tanya agina kabar ajunan saya saja alhamdulillah saja mau ke paring nak kasayan semalarat PC muka-muka paring nak kekembangan muka-muka ajunan sandi otange paring cepat kelar majar otangah aduh ngakurudu amin nah mungkin letak kelar muka-muka sema otang paring nalopah keng tak kira lopah lebih-lebih bang mekarwah muka-muka sarang Allah semalarat andi anak borokan pengajian paring cepat andi anak ca amin mun kita andi bini duking andi anak ben sapa muka-muka sarang Allah saya tak pajulake paring cepat pajulake aku amin kabeh mungkin letak pajulake laking kok pada mayu ho tining Nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan ingki kak dinto kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi muka-muka baabaan kalebur nah kalaban Nabi Muhammad Allahumma sampung aki ngireng sekejap mau salawat asyil tanghi hafal salawat asyil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hafal ngireng sarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي محمد. Para ajunan sesami mulja bada situng riwayat abdina mator secara singkat karena kak dinto bekto terbatas bahwa Rasulullah kak dinto ngagungi bibi majadi asmana Sayyidah Safiyah pasera asmana panyaring pasera asmana lailang kabi tak uning iku bener dabun mak ke hodil yasin bengkalan mun pengajian mangken je tak santak kiai ya mungkin bisa nyanyi tekani sakoni apa kiai pola namun se hadir mangken pengajian beni dengudan nah beli watawan naik apa mun watuwa mun la watuwa kerso kiai napa kerso ker tak gelem masuk iku jadi karo king Sayyidah Sofia naik kelopai Sayyidah Sofia orang mak ngecit kak dinto pipin Rasulullah enalekana seta maka awasiyat ka putrana si asmana Zubair bin Awam pasera asmana iyalah kenapa saya kawasiat cong senga engkok mun mate mun bisa pahadir tang panakan senyamana Muhammad yulang na pole cong senga engkok mun mate
Muhammad tang panakan pahadir dak ka kuburan jong oning-oning kak dinto mator si Asman Zubair bin Awam inalekana Sayyidah Safiyah kak dinto seta maka ternyata beda ongku pertanyaan malaikat si Asmanah malaikat mungkar ben nakir kak dinto inalekana pamasok si Safiyah pahe periksane lima perkara nomor 1 marrabbuki paserah pangerana ajunan nomor 2 paserah nabina ajunan nomor 3 panapah kiblat ajunan nomor 4 panapah imam ajunan nomor 5 paserah teretana ajunan dari 5 pertanyaan kak dinto para teretan ketok sareng Nabi Muhammad je saking mangken etalkin kalaban Nabi Muhammad pipi Safiyah kuli cebuah kibi manabi pas mereksani paserah pangerana ajunan maka jawab ajunan andi panakannya mana Muhammad wah ku tak pas jawab kongku inalekan etanya aki siapa pangerana jawab malaikat engko andi panakan nyamanah Muhammad pindah pertanyaan waman nabi yuki paserah nabina ajunan ku tak pas jawab napada malaikat abdina kan ampun mator bahwa abdina andi panakannya mana Muhammad terus 5 pertanyaan jawab napada engko andi panakannya mana Muhammad sampai bingung malaikat mungkar nakir pah malaikat mungkar mator ke Allah ya Rab abdina nemuni orang bini mah bingung kak dinto pangeran inalekane etanya aki pasera pangirana pasera nabina pakun ajawab engko andi panakan nyamana Muhammad ibni Abdillah itu maka kenapa debun Allah ya kar mungkar panjenengan tak usah atanya kaki dia tak usah atanya bekna tak usah atanya arwah majadin tangga kasih senyamana Muhammad toron malaikat mungkar bah ngajak malaikat nangkir kir tak din tokar mayu molekah tak usah tanya akhir ya entan majadin Nabi Muhammad itu aduh keng mon karo keng gula benembian gula tokang ceramah umpamah keng cer ajar ceramah pas andi pipi mate pagula ngucak ya tasbih kabana andi panakan nyaman Wahyudi ustad kuah pe kabala fi andi panakan nyaman Wahyudi ustad kabala ke malaikat je paling malaikat ada bu iya cong iya toron la ngucak panakan Wahyudi maki Wahyudi na beng kabing kopes ke pesagin eko panapa artena kaula kalaban ajunan kak dinto setiap kalakuan ngereng langgeni Nabi Muhammad mun la alangkan Nabi Muhammad sanadjan eka di mabis haus seta eka di mabis haus maka insyaallah inalakana seta kaula kalaban ajunan sataja bekal eka sareng kalaban Nabi Muhammad Allahumma aduh la ampon 10 menit ketiban apa lanjut ampon narabu ke musleh lanjut pakun mak ngitek tat mon aduh beda etek buru kadaja tat mahmud ika ngitek ngi aja aduh beda teongku ya Allah salat cek panas seten lu keng gino makaman ika acek te kena polan kiai mak semak ngarah gula mobilan gula nika andi penyakit tak bisa keresean tak bisa kaujenan tak bisa keanginan nyaman penyakit TBC tekanan batin cinta ha enten gula nika andi penyakit nyaman penyakit syek ketoronan mulai dari bunga sepolam mbok mun ilmun kui toronaki mun penyakit mengin alhamdulillah pai ketibi bigula kadang bini nangis ya ki mantan anyar bu lapah nangis tak kok mate ngara ya mun pah gula mati laki apa deban apa cek salah genteng ki da iya kana apa iku terus iki cuma kaula kalaban ajunan mak tenang bahwa kak dinto beda ulama nika cek geng ka kaula kalaban ajunan cek melegana mun untuk umat Nabi Muhammad pon mun untuk umat Nabi Muhammad beda 4 perkara saya pasti depak nika cepon eka beda 4 perkara keng mun sebut tung ibang mun situng sajam mun 2 jam mun 3 jam mun 4 jam dere lanjut 4 jam sampai ke 12 sampai ke tung pada mun dia tak beres mak nguncang gula tangki cek nika eston nguncang ke holil yasin juga tak bisa
ke Holil mangken tepan ke Pasuruan beri malam dan gule pak lanelpon dan gule ke Holil pakon abekelan ke Mekasan ke Samiran aduh kerja orang kecewa aja iya kita gula ni kata oning mak yonceng jaring anan reng tani tahu lagi kelakan ni ke ilmu tandi ilmu diberin beda orang Probolinggo kota Mayangan intar ke Compo karena cepon teluari Madura ngator ke Musli Adnan ke Musli lah cek full lah cepon akhirnya pah pindah ke Holil Yasin full kia marenik ke pahentar ke Compo engki gula bisa yang tadi ngundang dia nyari tok petok melarat depak ke kota Probolinggo kutak ternyata pas beda undangan nih kene kertas baca bigula yang akan dihadiri oleh Kiai Haji Wahyudi Effendi dari Madura adik kandung Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin bigula kiri ni ka mak beda asman Kiai Khalil mak ko adik kandung Kiai Khalil jak gula bani alen Kiai Khalil sapora na Kiai abdina king terongon dengan Kiai Musli tak bisa Kiai ngundang Kiai Khalil Yasin tak bisa abdina pah bingung Kiai nginep sampang pah nyak tanyaan pah beda TikTok ke ajunan teti muncul sareng abdina yen tarik Kiai teti karena ajunan bisa kak dinto pe sabe alen Kiai Khalil Yasin ai sabe karena tak kira rame boleh Kiai mun tadi asman Kiai Khalil Yasin ai aduh rekan gula pah penipu dapat ke atas panggung utapah jemaah ngocak mak genteng alen Kiai Khalil iku ribarin kenging sebulan tapong kor Kiai Khalil kak dinto norok mobil dan gula mobil nikah ni bak cuba Kiai Khalil lah sepedaan motor engki aduet gula ceramah pertama engki bi gula ka bala bab nikah pah ngocak Kiai Khalil nang ajabu nang penghormatan sebatan kaula hormati tretan badan kaula alek kandung badan kaula Kiai Wahyudi gula bunga iya ko kakan iku keng gula kecewa beda debu si nomor 2 muncan santre kan beda mafhum beda mantuk iku mun secara mantuk gula bunga karena iya koh orang genteng iku jar bani bentan tebun Kiai Khalil panika keng gula pah kecewa panjemaah ana pah ngocak mak genteng alen Kiai Khalil berarti gula pah coba iku terus lagi Abul Lais As-Samarqandi kadinto adabu kadinto ulama dari Samarkand Seyanut sareng Asy-Syaikh Hasyim As'ari itorok sareng Asy-Syaikh Hasyim As'ari seporana bagian CMC oba mulai dari mangken mun bisa umpama ajunan adabu Hadratus Syekh kadinto Hadratus Syekh kadinto tak pantas manabi untuk ustad tak pantas karena dari Haromain lambek kadinto se status nang Indonesia beda dua si Hadratus Syekh kadinto nomor 1 Hadratus Syekh Hasyim As'ari nomor 2 Hadratus Syaikha Fatimah binti Asy-Syaikh Abdus Somad Palembang jadi 2 menikah mun karo ustad kata gula empon dia panggil Hadratus Syekh taoning mana biar kata ke Malik ke Musleh ke Muthar tak apa-apa ke mana biar kata gula corak tak pantas ke cuma ngabela panika terus sekejap lagi nomor 1 Dabun Abul Lais As-Samarqandi sepas tede pak dek kah di kubur kak dinto anak foto mun ngiremih ingki kak dinto mun imacaki Al-Quran imacaki pon apa panyareng mun imacaki pon apa mun imacaki Al-Quran abu ampon pas tede pak khususi ota bepuntan pas tede pak bahkan tebun ke barizi lan bulan beliau kak dinto ada bu neng edalem karang nah nyaman kita pe nailul buwiyah wal maram kak dinto ada bu cek saking beda orang lar mateh keng tak ada kitab ni lar tak ada tambahan dari gula panika cek saking beda orang Islam mateh pas maca Fatihah situng bae banyak contoh gula mate umpamana khususan ila almarhum Wahyudi Effendi Al-Fatihah cek maca Fatihah gula kita mate ni kadebun ke barizi balung polo kilo kadajah milo kapi gua isapora tu sana kor Islam dari kuburan panika balung polo kilo kabara ahli kubur Minokia balung polo kilo ka temor ahli kubur Minokia balung polo kilo kabara ahli kubur Minokia manter sesebuaren mangken ni sehauli mangken kak dinto berokan Al-Quran berapan khatmil Quran saja kak dinto tengkia pangkat Allahumma amin Allahumma mangka nama antik Al-Quran kak dinto karena Al-Quran ni kabani namung bisa yang kui neng itunya tapi juga yang kui neng akhirat mangka nama Nabi caipon guru abdina mun ilmu kitab beda ilmu ladunni langsung tahu beda mana bikin muslihatnan kak dinto alamah alem
Dan gula pernah acabis ke Nurul Jadid ke kurun beliau, acabis ke Lora Asmana Lora Fayyad, beliau ada bu, muntat muslela kar adem, kasa kepon aba lambe, tebuna aba, cong, mun acara kitab ruak roh kamu selere, tebun kemaltuf. Niko dari saking alim beliau, aro mun maus kitab kasa ustad, mun maus kitab beliau kadinto ke musle, pada ben maus koran. Niko dari saking alim, man terlancang umur bi Allah. Beda lah dunia mun kitab koning beda. Cuma manabi Al-Quran ni kata ada, mangkana Al-Quran ni ka malarat. Sampai nyanyi nak ke Holil Yasin ki dengu dan nambah ki anyar acara maka ni nyanyi aki. Tak kempang malain nak kana santre ki anguan ngala patoroan sapeh ko. Mun sape pecot langsung noro bunte, mun santre pecot reng tua nangi beare. Akopa. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi si pertama pasti Al-Quran sedepak dek kahliko. Panyareng sedepak dek kahlia kopur pertama Al-Qur. Si nomor 2. Si pasti depak dek kahli kopur. De buna Abul Lais As-Samarqandi. Engki kak dintoh solat de anak po. Toh pakaja solat de anak po. Solat de anak po. Jadi anak potomon asolat ahli kopur sanajan teh khusus maka ahli kopur milok sapalika mon anak poto nata asolat ning kelaki solat maka kopuran juga milok mangkana celop pa asolat mon laki anta asolat sengak bi sebini belai mon bisa kiri tekani sakoni keng cek pas stres sebini mon ta asolat kita nyaki geluh monemin kita torot keng paling abi demin panik kali 15 are mon lebih 15 are soro sareng panjenengan bani min ka arwah tapeh mencret dadi sedepa engki kak dinto salat anak po iya tore ajunan mana biking lebur dek kasabung keng letak ning pelang ya tore beni nyoro punten keng letak ning pelang mun tak nyabung corak ka emak corak posang tak apa apa ya tore mun letak ning pelang keng senga salat je tinggal lagi karena mun orang asolat panika dibudina insyaallah tadi orang bagus Allahumma engki jak pangeran si ada bu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saung puna salat panika bisa nyegah dak kakalakuan coba taula kalaban panjenengan mun baaban ki lebur ala ko bareng mungkar ala ko bareng coba insyaallah dibudina pekan bagus Allahumma barokan salat Allahumma. Mangkana nika dan gula sering mengikuti YouTube pakai musle kak dinto sampai ada bu beliau bahwa berdesunan kak dinto neng Jawa Tengah asmana Brandan Lokajaya sebelum jadi wali pasera asmana mak lailang Brandan Lokajaya Brandan ni kan berandal bojingan je saking kanto bojingan ekocak berandal cuma inalekana akhir hayat pahyang kat wali bi Allah jadi waliyun min awliya illah pas ibri asma Sunan Kalijogo paseranya mana bedeneng idema eka adima demak nikah nih manabi kabere kanto Pak Rabia ni kabere panjenengan mun keng lebet ringkoning kabere ringkoning mun keng lebet cilkung kalau cilkung neng idema panika Sunan Kalijogo panika sareng Allah yang kadati wali ternyata mulai ki dengudan nah sanajan tadi bajingan salat saya tak pernah tinggal sampai nyanyi aki sareng Sunan Kalijogo nyanyi nda sakak dinto ni ler iler tandure usumiler ta ijo royo ta senggu temanten anyar bocah angon penik no blimbing kue lunyu penik no kanggo basuh dodo tiro lanjut napa arten nikah ya pada tak tahun nah ler iler panika debun ratu famanton ke Khodil As'ad ler iler hi bagian orang sewa tua ler iler hi bagian orang se mukallaf mayu abajeng kapi mun abajeng pahusyu ikwa pahusyu cuma saya maksud khusyuk bani akata khusyuk reng lar mun can reng lar saya kocak khusyuk kedip kabara Allahu akbar pata ingat napa ya mun kasa bani khusyuk kalenger saya kocak khusyuk neng tafsir Ibnu Katsir kak dintoy debuaki
ayat salat tuli awqatiha iku tepkisa salat tepak ning bektona mun duhur asalat bekto duhur mun asar asalat bekto asar mun maurib asalat bekto maurib mun isya asalat bekto isya mun subuh asalat bekto subuh. Beni nyanyian lembe kasa beni kata nyanyian lembe duhur kerepotan asar perjalanan maurib kecapean isya ketiduran subuh kesiangan itu ketomanan patah bejeng sekali mulai kelopai tak bejeng terlanjur karena tak tahu hukum mah kodok dalam pacaran ngodok umpama gelak tak sholat duhur karena sibuk bu gedung dari ojon tak nangis bu gedung gelak gula tahu voice bitan Mahmud kerem apa nangis deh iya can gula kelopai tak bejeng kodok usolli fardhu duhri kodokan lillahi ta'ala cukup sekali itu. Ya keng beni pahrenteng usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi rentengan lillahi taala. Tako malaikat rasana niat tas. Kudu cong iya cong ngocak rentengan cong por ke labing ko bila mate hulaku rentengan kiai. Bocah angon penik no blimbing kue. Mayumun andina kana keni umur 7 tahun ajari abojang. Mun umur 10 tahun tak tahu abojang mayu tobi kelu aja ka salat mun umur 10 tahun. Cek 10 tahun nih jadi TikTok teretan. Mun lambe mate teti pujuk bu subuh la toju awirit. Aduh mun mangke mate teti putok. Mate teti putok cek bu subuh la main TikTok. Bocah angon penik no blimbing kue mayu mun di anak-anak kene andi anak-anak kene ajari asolat itu ajari asolat. Mayu ajari asolat. Pakon naik blimbing gula mikir mak sekelas sun pakam mak abuk ne kebuk anan ajarna salat beri berkat ya Allah tedung lemun ngan nikah ajari asolat mak apa blimbing sunan kalijogo panika saya contoh aki gula mikir so orang wali pak esoro naik blimbing mata esoro naik pau ternyata beda buku dari profesor Ki Haji Imam Mawardi gula maca bukun panika inalekan yun ceng katabat tadimin. Jebun Profesor Ki Haji Imam Mawardi kadin tu ada bu bahwa belimping kadin tu situng abua cepon se beri dak kaumat Nabi Muhammad se koncon ni kalema. Oning konco tanghi. Konco oning konco. Puco. Mun kates puco na bisa lebih dari lema atau berkurang dari lema. Mun belimping pasti lema. Pengumuman mun beda pelimping lebih dari lemak pucon nah otak berkorang dari lemak pucon nah bisa ke bayi cimat panika aduh mak corak tertarik tadi dukon gula panik ya gula lamba bini kecebat ada saya kalau aku tak apa tadi dukon gula cek matuan gula dukon iki ya orang ngalaku ke basuruan pah beretabu alhamdulillah patampe ke Banyuwangi tak beres patampe ke gula aduh bi gula beri aing beres tak beres pada birahmatika ya arhamar rahimin. O sapaki katabun jan gun. Iya sapangki ongku katabun tereta. Maurip sentar. Esa la kempes bu subuh le temu mate. Entan billahi. Bulan ni kaburuh kamatura sebulan to koy patay oreng. Entan ongkuan panika, ongkuan. Ya Allah ya Rabbi. Mayu mun kay ngadu ko nagacompo. Apalah langsung mate. Terus lagi. Mun beda pelimping lebih dari lemak, dan nikah bisa ke bayi cimat. Mun umpama bini na ceremi, masa stresan. Ota bempian tero abinya 2. Nikah insyaallah bini na tak kira kikir. Korja patemo. Entan mun masa stresan ring bini panika, nikah tambai beri pelimping panik. Ino maki sareng panjenengan. Insyaallah beres secara mi insyaallah. Ya mun pakko nan lambu aki. Nyari wabuan si bekraja kates pada. Mun tepan kikir bini lepan unci paki kacolot. Terus lagi. Dadi nomor 2 saya pas teda Pak Kahdi Kopur so. Nomor 3 saya pas teda Pak Kahdi Kopur. Mun la seta ahli kopur saya panjenengan kasokan haul ota bepuntan. Maka iki kak dinto sepas teda Pak Dabun Abdul Lais As-Samarqandi dikir panapanya mana panyaring panapanya mana
Dadi zikir kata kala la ilaha illallah astaghfirullah hal azim kak disah depak kapi manter bisa tolang kapi Allahumma ngereng zikir sekejap nyon sapa orang Allah tadi lebih mungkin ulama la aseteu nikah beda orang nang Jawa Tengah ka entok ulama asmana Kiai Taifur dari Jawa Tengah Purworejo beliau seteu kala engki gula pah engak dek kadebu idza mata al alim bakat as-sama itu. Mula orang alim kak dinto sete maka nangis sanajan langit. Jangan-jangan mungkin bi Allah saya panangis langit panika karena setan beliau. Ngereng doa ka Allah, istighfar ka Allah, muga-muga gulaban panjenengan isa pora kapi satu sana. Termasuk tusan almarhumin saya oleh mungkin muga-muga sareng Allah isa pora. Allahumma ngereng sareng astaghfirullah rabbal baraya أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا أستغفر رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا منتر terima Allahumma amin Allahumma. Jadi nomor telok dik terakhir pah langsung ke musleh ngaji panteng tadi nika je geje menabi panika. Jadi mangken panika je geje maren nah ngaji ungku ajunan. Duki lapah serokok patero kon. Oh ki beda rokok padahal teh pun ke malik pakon ci rokok. Laken sapa ro ya? Romole laken buk, romole kada bu. Nundu. Enten ngereng lanjut ini. Saya terakhir. Saya pasti depak de kahli kubur kak dinto jebun Abu Lais As-Samarqandi. Saya cek pokon engki kak dinto sedekah. Mana panyamana? Panyaring pana panyamana? As-sadaqatu tadfa'u harral kubur. Cepon hadis sahih nang kitab Riyadhus Shalihin bahwa sedekah kak dinto cek saking ngabeung sepo si ampun seda pas iberi sedekah sareng si odi maka kak dinto mun tepane siksa pah siksa nai pa ambu iku Allahumma mangkin kurang panapa sedekahna cek nikah kiai kita melo berkat empian berkat le pamelo kada nikah cepon ding ya Allah cek sapi desi sambeli dua sedekah napa saya terima panika cek son sistem pada sedekah ki son panika karena son panika ada ring ngunceng mun pah kata mangken pah teh unceng nika dari ketapang jauh deki pah sewa nika sewana paling 5 juta mun tak 6 juta ke muslim paling cabi si tauning jak sapa napa engki gula paling banyak 500 berarti larangan son sistem ban gula sedekah ini karena mungkin bedaan saya tak percaya bahwa sedekah tak ada pak doa tak ada pak gula riba ini tegur nang ibulika beda daerah paling nyaman nika disa eka beda bah ngocak de nika beda ke ustaz sing ngocak de ngode ceramah mon troyon cenga boleh cak bahas dia ini mah beda lantasan ayat ban hadis gula ngocak mun pah kapi hadis ban ayat de remah ku tapai beri analogi beri contoh orang mun mate ka orang seodi kan korompak perkara si wajib nomor situ mun la mate orang ni kay pakon adus sih maren adus si pahe pakon buntu maren buntu pahe pakon salat aki maren salat aki pas bendem leni kecepon berarti mun koro doa tak ada apa itu engki gue langsung ngabada coba mun koro pas si wajib kapi si depa mun la mare buntu umpama mare pandi pahe buntu pahe salat ti pengki tangki mayit nika tak usah osong ka kuburan pahlon ca tibi dan nika berarti osongan ini kan pada depa meskipun tak wajib engki mangkana engki akata nikah keng monelar alhamdulillah karena bimbingna ke malik kak dinto kuat alhamdulillah pakun percaya kata kak dinto
Teti sedekah. Cuma sedekah paling raja kencerna. Dia pula Imam Suyuti nang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, kak dinto paling raja kencerna manabi sedekah, dak ka alim ulama langkong-langkong ka guru ngaji. Saporana kadang saya maksud kalaban ulama, saya maksud kalaban kiai. Menurut orang awam maka dagu leban pian, manabi si ampon viral nang TikTok bani YouTube bener. Coba beda ke musleh, beda ke mandi kajunan pakun ngormat luar biasa. Keng mun beda guru ngaji teng kadang ya Allah, saporana. Ya Allah, nang tempat ngaji macam di ten gula ke Ilyas panika. Santren insyaallah lebih seket sing ngaji. Keng tanya akibi gula kuwi temu cek na anan tunggu cek pasera. Cek reng te pasraki. Itu ciling aki miron pada bentong ngarasape. Te pasraki. Dadi pangormat ka guru gak dinto. Karena sakak dinto gule ben panjenengan tak mungkin wusul, tak mungkin depak ke Rasulullah, tak mungkin depak mahabbana ke Rasulullah, mun tak lebur ka guru-guru ka gule kelaban panjenengan. Mahabbatus syekh muqaddimatun li mahabbati Rasulillah. Wa mahabbatu Rasulillah muqaddimatun li mahabbatillah. Tining kaula kalaban panjenengan mun lebur ka ulama, lebur ka guru ngaji, maka kak dinto pangantar wusul depak dek ka cintana ka Rasulullah. Mun la cinta ka Rasulullah, maka kaula kalaban ajunan bekal cinta ka Allah. Mun la cinta ka Allah, maka kaula kalaban panjenengan bekal abareng dek ka swarga. Allahumma kemun ka swarga pani ka rombongan ku laku. Muga-muga eka bareng sareng rombong na ke Malik sareng ke Musleh. Allahumma saya nggak manabi ajunan norok rombong neke Malik serang ke Muslepah gula tada nengi swarga sehari gula ki ngki kuah kemun ajunan tada rombong neke Musleban ke Malik bi gula sehari ya ki iya mun pada tada torot cek de seharian mantar masuk swarga kapi amin Allahumma rombongan ku laku wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara areng bareng ku laku rombongan bertelur areng bareng tak kira panggil tungetung mayu tat mahmudi mangken malaikat bade ka matat mahmudi ki akame malaikat mayu pindah ke lu ka balimin kama balimin tada malaikat ki kamah ki nyari sapen nah enten benih kata ni kepunten rombongan mangkana tak kobeter tangi mangkana hormat ka ulama panika karena ulama panika andi guru ke muthar santre dua pote ke roki santre nah Sayyid Ismail pasti sanad ka ilmu na panika depak ka Rasulullah. Sanadun ilmi nasabul ilmi jabun kebarizi afdalu min nasabin nasab. Sanata ilmu sampung na ilmu kak dinto lebih utama katempeng sampung na nasab. Mangkana ka kiai kak dinto pacek ngormat ke ajunan. Mun asodako ka guru-guru ngaji nah kak dinto sengak sebelum asodako keluar asadeka dek ka guru ngaji nah ni ka 100% lebih bagus katempeng asodako karing biasa. Mangkana lamba beda sunan asmana sunan derajat mantona sunan ampel beda neng elamongan panika saya taman ke masyarakat situng nyanyiin nah panapa nyanyiin nah Joko pentil ayu til tila tilu ayu lu lupis mambu ayu bu buka tenong ayu nong ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu Joko pentil ulo ilo pernah mirang Joko pentil panapa arten Joko pentil panikah nak kanak sekita abini mun Mbak Jokowi mari abini. Mai kocak Joko pentil mun nak kanak keni lambe tahun saya keden karena nak kanak keni lambe tak kira tedung mun tak sambil nyuso katil pentil embuan. Aku dah. Ota benak kanak lambe tak kira tedung maki mari nyuso mun tak sambil set katil pentil embuan. Ya Allah kon 12 malam sombun pah tatedung sambil set-peset. Aduh ku tak subuh nang elangkar. As-salatu khairum minan naum. Pah tekerjut ya Allah. Mak kelopai saya tedung ngabes ke bebu. Aduh. Cek tanang malam masih miset ni keni ria. Mak satialah raja. Ijeling bani Joko pendil lah. Pah tepak ke Joko pentong. Joko pentil ayo tel telo mai Joko pentil mon andi tela bagi ka guru ngaji na ayo lulupis mambu mon andi pes bagi ka guru ngaji na ayo nong ko sabrang mon andi nang ka bagi ka guru ngaji na mayu pah berangkat ngaji jimat rojo Al-Qur'an kalaban ajar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah le pani kalamba sampun ada pak kakak juabuh pangeran ku tak pah yoba lagu panika lagun dua ulenga nomor situng ruru anan koceng mon tak tedung bahia koceng iku. Nomor 2 lagu Sunan Derajat. Saya kan lagu. Dah mah
Joko pentil keng nyoba katekos juling ayu ling ling ker olar ayu lar ayu so mau cek saran ampon pon ya Allah kalau pai saja mamponku sapora na saja teh jaga kenge sempak muka-muka teti ilmu si manfaat si barokah saka dinto pamator manabi bedesalan un sapora kacang kolangan dek ka para guru subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Kiai Haji Abdul Malik Hamidin, Kiai Haji Ali Mudhari, Kiai Wahyudi Effendi, sarang sateja kiai selain tua akih malar muka terosai parigi kesehatan. Kaula ajunan malar muka ngaulia barokah. Semuljan tuan rumah Bapak Haji Limin, sesemangken gak dinto mabada pengajian dalam rangka haul almarhum Jugul ben enak malar mukai sabor asad jatuh sana semulja Bapak Kepala Desa beserta sedaja aparatur semulja ajunan Bapak ajunan Epu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pukul 10:30 ampon dan gula to the point. Kaula ajunan orang asli gak dinto para rabu dalam pikiran secek takon kemateh tak ringkun gara-gara setong bulan tak pengalaman. Ini Pak Jilimin, kadi tu kan iki. Ani kamu mulai gelap bidan gule ya besaki. Kejak locer, cek sepan aja dan megeduk leduk. Anak apa polan? Pengalaman. Jadi ini kamu megeduk leduk. Dini gule telah usah bing rebing. Keduain. Secilimin jak nyaman lagi bro. Sret. Apa? Pengalaman. Eka andi orang sesobung omor. Beli gula ban panjenengan semangken gak ditoreng kita pengalaman. Ngetek beda sosa beda kepastian. Gak ditok polan kita tak kepastian. Orang-orang sesobung omor gak bisa. Lesa biasa. Apa? Pengalaman. Bener ini pengalaman. Nah, cuma kan pada comaan mana kan? Ani kan, cek nyaman. Ni Pak Jilimin, guru ada depak kelangkar boleh. Bah. Cuma kak dinto para rabu apa pas beda pengajian. Apa mapas beda paimotan kak dinto masuk ke setong debu tindakan pencegahan lebih bagus ketimbang ngobaten. Mun mencegah nikah modal. Keng mun ngobaten nikah larang.
Teti pompong abak gak dito takok bi tepak kapalang di dalam kuburan ni kemangken gento akhirah gulaban panjenengan waspada. Mun waspada akhir bah benyak sanguna. Sadla benyak sanguna ya selamat jala benyak sanguna. Kita butan seperjalanan jauh ingat gula dari compok ke kantok. Ni kau usah nyambi sango. Mun tak sebesar pas tak nyango. Pada rumah bon bandet tu. Pada rumah bon bensin tada. Kadang gula ban panjenengan gak ditomi nabi. Odi beri dalam tunya tandi sango ki gini ngampong. Ki mun dalam kuburan saya yampong. Cak orang sebenarnya ning kuburan sampai mangken lah tak bisa beri kabar. HP lah tak nyambi. HP lah tak nyambi. Telepon seluler lah tak ada. Nika saya kocak ingkoto'ah amaluhu peke amal. Lah, sepeke kain to amal minabi intifa'ul amal tak peke. Jawan binian. Ajorak dek pengajian. Pekan dan ajorak ranyangan benson sistem. Wes, nengak berangin. Musleh mangken ni kan. Ni kata tak ingkito ul amal. Jadi musleh kento kita ingkoto amaluhu. Musleh ni kan mangken kita pakai amal lah. Bukti ni apa? Kita bisa berdiri sendiri, ya. Musleh kita bisa jalan tibi. Musleh kita bisa alako tibi. Musleh kita bisa ngakan tibi. Musleh teroga ganjaran kita bisa menambah ganjaran tibi. Mulai dari sekini sampai sepaling raja kita bisa. Karena ganjaran gak ditos rojak ni begini ganjaran. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa ahaqa biwajhin talqin. Sehingga mian sehingga jak sampai ni begini ganjaran maki kun tetemu bantretan ambian bisem guru ganjaran. Ganjaran guru. Kadang gulaban sambian kan to para rabu ni begini ganjaran. Kadang dapat ke dalam kopur sedikit ni bisa berselamat. Sedikit ni bisa berselamat. Boleh cerita. Bada setong orang kat dito bara rabu ulama ad-da'i ila Allah. Penceramah. Beliau kat dito sobu ngomor oleh beberapa hari kak dito ahli pahrabu ke setong tetangga. Ibakto na kak dito iperiksanin sarang tetangga. Kiai pada remak adunan di dalam kubur. Akhirnya kiai kento jawab, alhamdulillah jong, engkau selamat. Arya tangkelempir ya. Ternyata beliau kento arah sopan aja mangan emas. Allah, mencermian bisa kia kulaku. Ngangkui mahkota emas. Periksaan ni pun saya mimpi. Ajunan gento seselamat gara-gara pun apa kiai? Pola mi genjer dan pidato guys. Ternyata kiai wah debu. Genjer datang pidato dek si peratu. Tak bahruat ke gula. Abad leles sobah hidup si peratu sekali. Pon apa kiai si peratu sampai ajunan selamat, sampai ajunan ni baringi coba ngemas ketika dito. Ternyata beliau jawab. Gula bilan andi koloman, andi majlisan, nyaman majlis solawat. Marhabanan guru ternyata si beratu kamu. Tak bahkalah ke tukang solawat. Keruh. Hari ya pada apa nasakan? Segak sapah beratu. Yang gula bak berde curiga, anak apa mata beratu? Pola ni habis. Habis ni bak sedeng. Tak sesuai bernalah konerekan kena setengah jam habis dah bakun sejam habis bakun kasak setelah ojang kini polar mun ni ke peratu berarti sambian go laku lebih peratu boleh kenapa sambian dak apa nak sekali bentar peratu kabi badajan sia sedekah ni gini ternyata ni ke seperatu padahal orang hafal Quran. Jadi ternyata gula bersambian gak dito kelakuan kebagusan cak sampai lepele tikal maki gini mentar pada tua Allah. Gula bahemot ke dialog ke Sayyidina Ali. Bedoreng motor
Are pona apa kak dinto are si paling bagus betorot ajunan. Bet nomor ada aja keselain. Eki apa jan? Hari Jumat. Iya bagus jadi. Punten jauh na ajunan ganti pon apa? Muncan engko are apa be? Si waktu ni dia baan mati nyambi iman. Kelakuan pon apa si paling bagus? Cepon ajunan. Can lain apa? Can selain jepon kelakuan si paling bagus ni kah? Solat tepat ke waktu na. Muncan engko apa? Mungkin menjadi ajunan pun apa? Kelakuan bagus apa? Boy si penting terima. Si jangan setina ali. Kelakuan apa boy? Si bagus si penting terima. Jangan nak kau bodang ruang. Siapa tahu kan ni ruang. Pola ini kasih beratuk. Leduk ada makan. Pola ini ke bola. Si makan jalan nunggu leban sambil ada lapor leduk pun ni kan? Siapa jadi pun ni kan? Dika celot pola ini kasih bisa masalah ber lebih kapur amin kor setong cabun ngimah yudi giburu kenapa sejib wajib laksana akin tikal make tak sampurna artinya make tak hosok de masalah anapa karena orang gak dinto asolat tak khusyuk kento ampon masuk ta'zimu amrillah ampon ngaku ngaki parentana Allah pada banjilimin ni kau ngatore nembian coba teku ni udah dah dimohon kehadirannya benih dimohon membacanya ni kasih tahlil sedang tahlil mulai gelak langsung mulai berkat anapa karena dimohon kehadirannya. Jadi saya sorok kun entarti nama kita tahlil, makingit coba kun oleh berkat. Dimohon kehadirannya, bener. Hayyalas salam. Dimohon kehadirannya, pejam. Sebenting ampon lemaring absen. Kulaku tak keretanya aki. Hosok ban. Punten. Saya tanya aki, apa jang ban? Sanik. Ambian bang waca, loh hosok di kada remah ke? Mon hosok sambian berarti ambian derajat tekian, make suarga na tekian. Pada ban orang sekolah madrasah gak ditok, itu nama kiai. Bila ada pak ujian, sepeter noro ujian, segendeng noro ujian, sepeter ngening bintang belajar, segendeng sebenting ongka kelas. Mohon? Paham mohon? Sip, lanjut ke lagi. Okey. Para Rabu sebenarnya gula mul yakin ni kasih hadir malam-malam mangken terutama tuan rumah sia sedekah tapi bode se sedekah menermu ke papon apa sia toraki terima amuku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wis kula beda dua saos siapa toro aga panjenengan ning are mangken gak ditong ning malam mangken matar dadi ilmu semanfaat nomor setong sepatoro agula ka banjenengan gak ditong tong bondin tibi tenoro ka oreng manter raja gentena amin keng mondin oreng tenoro ka amba tuli babeli karena raja parsekona setong cek pun bini an ekir tak langkong bu boleh ki abida dua gantenan dua sepatoro gula sambian monreng sepola ampon sobung omor sampung cakancana reng sepona mak letek kitrajit bodoh tali lagi bodoh Sera semakon kanjeng Nabi. Eka amma ning hadis. Riwayat pasera Imam Bukhari. Eka amma kata apa? Al-Adabul Mufrad. Ihfad wudda abik. Ihfad wudda abik. La taqta'hu. Fayudfi Allahu nurak. Jaga jiria. Cakan jana paan ban ki odiro. Siapa sakan coba pan ban jiri. Sampung aja sampunga. Sengaja agak beka. Moni beka ban. Norabaan pangkadabaan bekali papada maban dua gula siapa tahu orang malam-malam makan
Mun masalah kenjeran ampun mulai kelak ampun lastareh bahas sareng dua kiai gula mangken matur panika. Setong mun din tibi tenorok ga oreng malar muka raja kentena king mun din oreng tenorok kaba tuli pabeli polan raja parsekona. Seni kini nah. Begini gini. Kadang-kadang bahan-bahan yang ngangsep enteng. Andi Roma tanian lanceng. Depora along bolong. Aba atana tandi capih. Pah lonca. Kada pora teretan. Pah nemu capih. Pai kalah saja ma capih. Yang kuy. Kalah saja ma buja. Yang kuy. Pah ngoca. Cekun buja. Kelenon. Reng robatan. Tisan apa kan to? Lar. Reng lar. Gula mator ka banci dengan. Mundin oreng, pecet oreng ni ka ngojaan sini kan. Cekun. Arabolan din oreng. Coba nin tibi, dari ngatokan. Masuk? Yulang na boleh. Bada oreng mah ngocak. Mun andi pesek cek man eman. Arabolan pesen oreng. Coba pesen tibi. Eman. Yulang na boleh. Mun andi tanah kesedekah ke bayi lorong. Arabolan tanah noreng. Coba tanah tibi. Eman. Masuk? Padang. Eman gak man lakar senika. Teti seta eman ni mun dinorek. Mun ditibi. Eman. Nika. Binian sebagai budi kedua. Coba mun le. Sosok orang atau kar. Sosok lebih. Tak ngerenger. Bangocak. Cekun tadorok tabun sakonni du beda apa? Cekun sakonni kok du tak rapai kok. Engken gelu kedi noreng. Saya ngak lambak dengan beda orang dan orang ahli ibadah ibu. Selamat ya ternyata padang ancor. Saya diperiksa nih, anak pembian mak ancor, anak pembian mak panang, badan apa sebenarnya? Ni ke gula mak minta tolong. Ternyata bahada bu. Gula amal gula selambak sebanyak guru. Ternyata ada sebarat tuh gara-gara setong kesalahan. Napa salah nembian? Gula datang onjangan, gula ibri ngakan bah berdata kinga, cekak ningi kiki gula bah tak nemuh kebaik jongken kiki, gula mole bah motel bah kerdatang ke kebaik jongken bulan gula tak amit, gara-gara kesalahan gini kah amal gula tak ada saya terima. Nikah kun motel kebaik jongken, dak rememun bah ngare. Adalah esap lah esap ambian mah ngocak dak remeg ya ire mah pidato kata nikah iya jak reng nikah pada Rabu kula mator ngak pa nikah sebenarnya kun setong setero kula pun apa selambak tori dak budi atau bad ambuin lagi teti cenga dak budi mundin oreng bajak ngaste tanah. Mundin tibi tanah roga oreng. Mantar raja kentena. Kuli yakin raja kentena. Engambian masalah warisan. Pambian lah pada milo setelah tanah. Bakit dimbian ikan lah. Kuli yakin mbian kuat melekuk laku. Keng bogon gula benembian. Cak sampai galak din oreng. Kalau ben istilah. Kita mendapat masalah. Ni kedak apa dak tampak anapa wajar nyaman namun manusia ni kapakun adik masalah kengkun gelenon nyo ono sabora si penting abak jangan pernah menjadi sumber masalah gula benembian ni kai capok penyakit wajar jok nyaman manusia pakun ni capok penyakit keng senga pokon abak jak dadi sumber penyakit nanti kele
Mon bada orang gak dito atokar bada tebor de jelao nikah bah kerekingan kun gara-gara gak nikah biasa perselisihan pendapat tu biasa. Si penting beni abak si betokar. Renggeng deng apa nih? Makin mau si paket. Paket ni kasi bak bada pak nyaman kurir paket panika bareng kek makin ni ke bada profesi anyar beni mada pak bareng beni kurir pentah Jadi mah masuk bada telok saya kebaci Allah ni kawan bada telok saya kebaci Allah. Salah satu kenapa? Qil wa qal canano anjaan canano perang tak jelas. Saya cerita gula saya kebayaki gula cerita guru masuk akal guru. Santri gula kan ni Roma banyak ni gini. Bulan ni kan sokon ni Roma. Pas buan bucok, tabah ngocak kapan? Pak tangi dinggaper bangga. Apa jong? Sokon lagi muslim bucok. Sokon lagi muslim bucok. Padahal buan sokon si bucok. Beni sokon. Ya tapi jarang letak tu apa? Tak akhir sokon lagi muslim bucok. Padahal buan sokon si bucok. Apaan tak cross check langsung mah ngocak. Cak fitnah bejong. Apa fitnah? Cak kok ngabas TV. Apaan ni kan langsung teti kurir bentah. Alo cak mabara, pai tambah bentah. Ni seragi muslim. Arapa soko na bujo. Tak nabah ngalle kemalao, la ngalle boleh, la dabba, mau jadi rumah. Ternyata ke muslim ruah kencing manis. Arapa soko na buco. Deba ka pasar robat tala tambah boleh. Soko lagi muslele ketok. Arapa soko na buco. Ma buco kencing manis. Dari ribuan sokon si buco sampai musle tandi soko. Bener. Ada ya gara-gara banyak bentah. Kayak ngain. Monkun masalah bentah canano beda sesaran boleh tukang bentah ni. Tungat tuan berat temor de jelau beda. Bisap kunako. Nabi Muhammad pernah tuting dak kedua kuburan. Pas ada Abu Nabi Muhammad hari perpani seksa reko. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Hari dua hari tak seksa gara-gara tu saraja. Amma ahaduhuma fakana yamshi ala namimah. Sesetogria seksa gara-gara tungat tuan ore. Tadi pun dari tuan tuan orang gue laku, dari jender kau pula. Ambui, lah. Macam tuan orang, bon. Yes, lanjut. Yulang na boleh, senga mundin TV sambian tanoro tergat banyak kedena. Sebenting dinoreng tertak norok kaaba. Ayo tuli babali seni kini nah meletak raja persekona. Selanjutnya, ini kisah terakhir. Rebah mulai. Takut telah hujan boleh. Nisar kecil ini. Satu telah tak tahu jadi men. Tapi tenang jadi men. Nikah mula mantau. Atanya kancah-kancah ternyata kentoh hampir se-Indonesia. Gula atanya Jogja terus kepi mungkin. Pas tabun lagi wahyu tinggi bro, pacet leres. Bada kiai asmanah Kiai Haji Taifur Mawardi santrena Sayyid Muhammad bin Alawi periode lama. Beliau kak ditomi Nabi istikharah kak ditomi amim peh ogaga gunung hutan langsung tapang kiban kanjing Nabi sampai ning irusaifa kak ditom bada somorah. Jadi Sayyid kento guru na kak ditom mator engkau istihoro akin, engkau terong ngalia somo. Ternyata kak ditom, gitu. Pas sampai itu ting kak ditom Nabi ngalia, jabun kanjing Nabi. Sampai mangkeno di somor pun. Padahal di Mekah, Taifur Mawardi
Purworejo. Kak Dito ternyata ki buruh wafat. Dari Fatihain. Melo barokah. Manar buka beliau isapora asa jatuh sana. Epatengkia pangkat di sisi Allah. Epatengkia pangkat di sisi Rasulullah. Topoton tetireng mulja. Kaula ajudan melo barokana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu, seterakhir iki gak ditong kula ban panjenengan minabi andi ring sepo sobung omor sampung tantretan sareng cakanjana pak sesubung omor. Gula nika yatim piatu. Yatim piatu itu. Yatim piatu ketuaan. Gula pak la tanda, embuk la tanda. Jadi mbian mun reng lar-lar kulaku pada muharraman korang jatem, gula panggil pada. Kemun jatem sini kini kosot cetak mundi gula congkot aki pada. Sini kayu. Cakanjan pak guru entaren. Selamba guru kan entaren. Nom mbian lamba kanjan pak gula apa iya cong. Amai nana dom benukopan benemboy. Sekut ngocopan bener. Jadi kau pengepan gue sekut di kampe pun biar nom. Abai jo sambil pak pahamain. Dah garu barara bu bah ngocam ya. Seboraki nom ki. Apa gula tak kau banyak salah. Enja. Tang bestir woi. Tang gancar. Ken bila bayi kau nyapora jom. Enja ada apa. Ni kan nom. Rokok. Abu Allah na. Baki kunugun piape tanda guru. Baki pakuni kalak guru. Baki. Bangun jam. Jojong Allah. Baki. Yo macam maksan undang. Ya kalangkong kadi ko. Di mana yang pai ke besar. Jadi ada orang yang pai ke besar, ada orang yang pai ke harta. Mata gula ni mau ni pemaca Quran akan jangka. Karena gula umur sekat lebih. Lebarai pendem gula. Nabi ki Holil Yasin kasa telok lemak. Nabi ki Wahyudi ni diberi ene. Ki ngodan ya. Gula sekat lebih bah. Termasuk penceramah kelas bertua gula. Eki para pendeman. Ni ke gula pun baca Quran akan jangka. Anon tetita. Abba tetiya. Saya tak jangka ke mata gula ni dua. Kenapa? Ring bini ban besar. Jelas. Itemo. Si bening tak bening itu. Peseh. Saya kata satu sebul. Itemo. Mak de rumah mata gula jalan gula. Tempat ke mata tak betul sepa le gula. Jagla ada padang. Ambian dia sebek munafik jo, wah ngocak. Gulu mon berdering bini makin retin, tak teroge. Vaksin boleh, ya. Nabi Muhammad paling muljana manusia ki ajabu hubbiba ilayya min dunyakum salas. Saya kesenangi bingkok dengan itu jari telok. Setong. An-nisa ring bini ke. Nabi Muhammad ke. Awalnya kun ring lar wahanda matan. Ya, dua. Nah. Aduh, masa sana berdering bini wah ngajak Allah. Ya. Jak pakun pakun adres pakun. Adres bener. Mangkan mon beda pertanyaan, anapa aurat ring bini ni mak tu tertutup. Mun ring laki ni makin ribucil kentoot. Beda bang ngocak, mak nyaman tu ring laki giai. Anapa? Aurat dari bucel toot mare. Mun ring bini mak sekapin deh. Talakong. Ring bini ni ke boleh di atas konjon obo sampai konjon soko. Panik ke membuat menarik semua. Mun ring laki coba ni ring lar entar alanduk guna berlebar. Idi mau berdering bini terus. Masa abang ngucap sweet.
mustaqim. Mun bini anja berlebar ke tak boleh. Tak boleh. Bagaimana benar kan? Talangkong. Dingakit. Tadi mian mun tatamo ban kancanapan atau ren rokok. Nika nom besenom, sekoni ginom gi. Kelangkong gi jong, kelangkong. Ni kambian nurembian, pamorembian, poremembian, ni ketera wa. Tera. Karena ni hadis sih. Ihfan aja gatibin. Wudda abik dek kesayang na cakancana pan batibin. La taktohu sengaja bekerja. Jak bekerja dia. Muni bekerja fayutfi Allahu nuraka, maka Allah bakal memadamkan nur. Teti orang ni kasih paju termasuk ke Wahyudi. Jagung-jagung orang nur buka kan Allah. Gara-gara apa? Pakun bernilai baik saya kalak ko sarang ke Wahyudi, ke Holil Yasin ben kiai selain. Bisa karena reng sepona, bisa lembak yang karena melasah, bisa yang karena solawat, bisa yang karena sedekah, badan lain. Karena gak diton nur apa keluar, sana benar keluar, gak diton berarabu italben nur apa sera, italben nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau contoh Nabi Adam gak disai sujud di malaikat, bon kun perak gara-gara Nabi Adam menolong, jadi pun tak bisa. Jawabun ulama, apa malaikat mak sujud ke Nabi Adam karena ningi dalam gak dinton etetepin nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terak mancorom nur Gusti Nabi, terak mancorom nur Gusti Nabi. Bila etengku ning eyab kapi, bila etengku ning eyab kapi, pungkana Nabi umat rancana kapi, pungkana Nabi umat rancana nagapi ranca panika je sampai pak ke gapi, ranca panika je sampai pak ke gapi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli. Ini kerancak nih ke? Rancak nih kajak sampai pegak dari bungka. Di kemun sampai pegak dari bungka, rancak ni kan diapes. Napa apes ah? Ditel-potel benar kan? Njapuk ring bini, masuk ke tomang. King mun tak pegak dari bungka, rancak bahabua. Salah abua, pas peratu makai gun rancak. Anapa? Karena kadang mun dijual buana, norok bencak rancak. Napa? Rambutan. Norok bencak rancak. Norok ben keteleget na. Du bahasa ikail lah ketelegetan du. Ikail lah rancak guru. Jadi norok kepi. Sampai isi etale guru rancaan. Padahal saya keputul longun rambutan. Anapa? Karena tak pegak dari bungka. Gula ban sambian jasa bagi pegak ke Gusti Kanjeng Nabi. Karena Nabi pegak gula ban sambian ke Gusti Kanjeng Nabi. Gula ban sambian salah tak baju. Ada arkan ni ya juna Allah. Bentak kira beratu ke masyarakat. Betul mentera beratu gula ban sambian pesemak ke kunci itu Kanjeng Nabi. Ikuti berikut ini. Gula di kitab Al-Qaulul Badi'. Al-Qaulul Badi' karangan As-Sakhawi. Perhatikan.
Ma min mu'minin yaqulu sallallahu ala Muhammad. Ulangi. Sallallahu. Ulangi boleh? Boleh? Sip. Biarlah macam berarti. Ma min mu'minin yaqulu sallallahu ala Muhammad. Sahabat bayi orang seiman. Semacam sallallahu ala Muhammad. Illa ahabbahun nasuh. Maka orang enggak ditok pasti ika leburin, ika cintain ban manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Wa in kanu abghaduhu. Sanausa orang lamba banika pada cermet ka orang banika, tapi pun orang majaan sallallahu ala Muhammad, orang basenang ka orang banika. Amin 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 amin. Pasadabu wallahi ma yuhibbu la yuhibbuhu. Demi Allah, orang-orang tak cinta ke orang semacam sallallahu alaihi Muhammad. Hatta idza ahabbahullahu azza wa jal, kecuali keng orang gaito ika cintain sareng Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ni mun semak ka Gusti Kanjeng Nabi, por keluar, mahabban keluar, sehingga orang pekan lebur ka orang kapaneka. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul Allah. Mentari terima Al-Fatihah. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal wa awsil jami'a thawabi ma qara'nahu wa ma talawnahu ma 'amilnahu min al-a'mali as-salihat wa ma tasaddaqa bihi sahibul hajah hadiyatan wasilah wa rahmatan nazila ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa arwahil anbiya wal mursalin was-sahaba wal qarab wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa khassah ila man jitama'na bi sababihim jukul lecer misari al marhumin wal marhumat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wassi' madakhilahum wa naqqihim min hutayahum kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'in fatajawaz anhum. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina wala minna wala ma'ana syaqiyan aw mahruman aw matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah.